رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi insyaallah taala karena yang guru mulia amun dinel kata patung ini untuk berkunjung ke pekan waktu khairun al-bayn man wal yatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan. Dari na isab kami mga kamaumasan sing kamu ha kabyaksahan. Humatud na isab kami ganap pangadyan. Maun pahadarat sing kamu hari indiin nasadya inabutan sin suarain. Adapun in ayat ganap pangadyan iatud na mo maun pahadarat sing kamu ayat hanggat tusang pu tagdua paayat hanggat tusang pu tagupat Surat Hud.
di hayat ini mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tumtum sin Allah subhanahu wa ta'ala in ummat na kauna. Aula. Kaya tumtum in ummat haulihan. In pagpatumtum di nila manjari kalupahan. Di nila manjari taikuran. Sabab in pagpatumtum ini kahatulan, kaadilan antara inipon iwan tag-ipon bang himatul in manusia iwan sintuhan niya imbungan niya hatul in kabuhit nila hatul mahatul in pagtag-ipon nila in katan pakaradyaan nila magsama-sama magad atiranan kabayaan si mahasud si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak kapuha tiranan ulung sinallahu ta'ala anak kapu Adam. Piarahan niya Nabi, piarahan niya sulat, habat supaya sila rin mabutas, dahil nga nagpapanjari kanila. Habat supaya sila mahatun, habat supaya sila makad, di makabutas, akaadilan iwan nakahatulan, antara nila iwan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan yung maksud sing kanabihan iwan karasulan. Piara sin Allahu Ta'ala patiap-tiap umat. Ing kahinapusan. Junjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Hindi ak si mahasud si mahatinggi magbayta magpasampay hamano siya sin kabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala haipon niya. Paman sin mahasud si mahatinggi pastakim. Kama umirt. Piyawaitaan sin Allahu Ta'ala in Nabi niya Muhammad kahinapusan Nabi van Rasul naraak na mukaw maghatul. Inpaldaakan na mukay mo pagpabuntul kaw. Agaraing kabayaan sintuhan mo. Pasampaya pa mga umat mo. Ing kabayaan sin Allahu Ta'ala antara mo iwan sin umat mo. Uno yan Tuhan. Istaqim ala amrillah. Agaraniw sadya ing kabayaan sin Tuhan. Apabila aunda akan sin Tuhan agaraniw. Apabila aun liangan sin Tuhan agaraniw. Bang niyo yan iagad mabuntul kamu, iban hatul kamu. Mga anak kapo, bariman da, miyakan. Imbukon bariman na tuwad tungki. Ubus magad, ubus di. Imbar iman. Usugi babahi. As-sabatu wad-dawam alal istiqamah. Tutug sila, iwan gawgut sila, hakabunalan, iwan hakabuntulan, iwan hakaadilan. May taiyad to. Kama umir kalna amuyanin paldaakan sintuhan na kanabihan, aula-aula, paldaakan sin Allahu Ta'ala kahinapusan Nabi Iban Rasul, pabaran niya iban pa umat niya. Mga anak kapo, magkagunahan kita niyo hamasan na to ini. As-sabatu wad-dawam alal haqqi wal adl.
tutug iban gaw takasabunalan iban nakaadilan. Apabila tutug iban gaw takasabunalan hara akan sintuhan himinan haliangan sinallahu ta'ala tumangkis janji sinallahu subhanahu wa ta'ala hakabuhi nila. Janji sinallahu ta'ala kamatay nila, ing kabuhi nila kaidan mardiya. Kabuhi masanyang iban kabuhi halawm kakuyaran. Magkagunahan ni manusia. Kabuhi masanyang magkagunahan ni manusia kabuhi kukuyaran. Bukun isa-isa niya sadyeng kuyaran. Bukun isa-isa niya sadyeng masanyang. Masanyang insa barang pimpiapanjari sintuhan buhi iwan patay. Nagkikita iwan wala. Apabila nila iharading kabayaan sinallahu ta'ala hakaatulan, hakasabunalan, saidan mardiya. Masanyang sila. Iban makuyag sila. Biyaon, aun masanyang mga biulananda. Tiyahunanda. Aun makuyag. Kamikyan biadahado. Ada puning kuyag. Iban sanyang kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bukun diyaman sadya. Bukun iadlawan sadya, bukun pituhan sadya, bukun biulanan sadya, sarawa sa lugay mo buhi, dahon mo pakamatay insanyang iban kuyan. Hauno mo yan kabakan, as-sabatu ad-dawam ala amrillah. Tutug kang, iban gawut kang, haraakan iwan haliangan sinallahu ta'ala, hinang muindaakan iwan tiangkisan muliang. Waman taba ma'aka, paman sinallahu ta'ala, ikaw iwan sim mga bariman miyakad kayo. Wala tatraw, ay sadya kamu mangliulakad di nga kabayaan sintuhan. Imbar iman usug, iban bar iman babae. Di mangliulakad na kabayaan sintuhan. Hinang nila inda akan na kabayaan sintuhan. Yang kisan nilara inliangan hakabayaan sin mahasud si maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatan liangan sintuhan. Dosa asiwi iwan dosa rakula yang kisan simbar iman. Imbukun bar iman impamung nila dosa siwi-siwi dalawang niya. Imbar iman impamung nila huon dosa siwi-siwi. Sa hisimpiag dosahan mo sin dosa siwi-siwi. Iwanin siwi-siwi maglaggo. Intiw-tiw magtaod. Imbar iman tiangkisan nila karuah. Dahil nga sabab yan, imbar iman usugi bambar iman babae, aksidin bang sila makahinang, bukun piar tuuran. Imbukun bar iman, ingka matauran, piag tuuran indusa. Mga anak ka po, wala tatraw, ay sadya kamu himinang sinhinang dusa. Tangki siniwin haram, tangki siniwin hinang maksiat unu-unu na sa barang liangan sinallahu ta'ala. Maita, innahu bima ta'maluna basir. Karena kikita kamu sintuhan, wailun mahunit Allah subhanahu wa ta'ala. Kikita kamu,
diurungog ka mo, ingkatan pakaradyaan niyo, kaya hahatihan, pi ilmillah, kaya hahatihan, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kung basan niya in pamarayaw, hadunya, iban hadlaw akhirat, kung basan niya raysab, in mangi di hadunya, awla-awla na haadlaw akhirat. Tumunod palman si mahasud si mahatinggi, wala tarkanu ilal ladhina zalamu, ay niyo palinga, ing kabayaan niyo, ay niyo palinga in atay niyo, ay niyo palinga in akal niyo, ay niyo palinga in kataan pakaradyaan niyo, iwan kuyag niyo, kandas yu, ilal ladhina zalamu, pamanga sila, taruhaka pa Allah Ta'ala. Pamanga sila, nagpupur patuhan, pamanga sila, sa barang nagmaksiyat patuhan, ay ikaw imibog kanila. Way makaibog ay ng mangi, di makaibog ininang mangi. Imbar iman, di sila imibugay ng mangi, di nila palingunin atay nila, di nila palingunin pangatod nila, di nila palingunin syahwat nila, di nila palingunin kataan pakaradyaan nila, pamanga sila nanay kuriring hakabayaan sintuhan, haula il pajara, haula il zalama, haula il kafara. Pamanga sila daruhaka, pamanga sila manglalaong, pamanga sila nagkukupur, pamanga sila hihimihin ng sin, langgal sara pa Allah subhanahu wa ta'ala. Way kaibukan doon kanila. Kana bang kau imibog doon kanila, katinggalan mo hindi akan sintuhan. In uno-uno na, kaibukan mo roon kanila. Katinggalan mo, inda akan kay mo sintuhan. Pahil-pahilun mo, inda akan kay mo sintuhan. Gaan-gaanun mo, inda akan kay mo sintuhan. Sabab, miyaling na, inatay mo, innapso mo, nangibog na kau kanila. Way kaibukan hatao, patao. Bang nagpaibugin tao patao, wayron kaibukan doon kaniya. Bang wala doon ng kabayaan sintuha. Apabila yaon, impia ibug niya, kabayaan sintuhan. Ang impiang Hindu, sinjunjungan alayhi salatu wassalam, uuuhay na tayo mo, uuuhay na akal mo, uuuhay na napso mo, uuuhay na kabuhi mo, pataallo kamadto sa babiyadto, in kabayaan si mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Na ininiliangan, wala tarkanu ilal ladhina zalamu, ay kamu imibog kanila. Ay niyo palinga, imibog kamu ha mga silayan anyaya, bang kamu imibog mahinang nayan sabab, siksaun kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala, narul jahannam, tiyataramahan kamu, kayo halawm sinapinal jahannam, kayo halawm sing kayo. Misanin kayo bukon pa halawm sing kayo, tingi pa yari hadunya, kapasuan din tao. Waliyadu billah, biyadiin na imbiyay tasintuan, patamassakumun nar, kayo halawm sing kayo. Tanuya mga tuan, kayo halawm sing kayo halawm sinapinal ka jahannam. Wa ma lakum min dunillahi min awliya,
Parman sinallahu ta'ala, way na makatampan kaniyo simpasuyan, way na misan makatawang kaniyo, way na misan umulong kaniyo, dugay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, makatawang abar iman diya kabuhi niya, pangagad niya haraakan, iwan, tangkisan niya, inlihangan sinallahu subhanahu wa ta'ala, di sila imibug sin kaibukan hatao, aula mga tao anyaya, aula mga tao nanay ko din nga Allah subhanahu wa ta'ala, sarawa ing kaibukan nila daing hamahasot si mahatinggi, amin piyasampay sing kanabihan, iban karasulan, aula na kahinapusan Nabi iban Rasul, imbiyata niya, kaalallah, parman sintuhan, iwan hadis sinjunjungan alaihi salatu wassalam. Wayroon na tumabang kanila, wayroon na lumasa kanila. Ang painhadlaw susungon, way na pagtabang. Aun karayawan mo, sa way kawasan mo magtabang. Kawasan na sintuhan. Hindi dihilan kita niyo pa kaniya magtulong tawa. Dahil nga sabab yan, parman sinallahu ta'ala, wa ta'awanu alal bir. Pagtulong tawang kamu, hamarayaw kabayaan sintuhan. Ayaw sadya kamu magtulong tawang kabayaan niyo. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Ay sadya kamu magtulong tawang pamangi iwan pahi kapag hiluhala sing kamu. Nagtulong tawang tuan pamangi, naghiluhala. Ada punim pagtulong tawang. Hakabayaan sintuhan, masanyang innanabang, masanyang intiyabang, tumaud in tatabangan. Maita pataurun sinallahu ta'ala. Maita gantian sinallahu ta'ala. Maita gantian, maita pataurun sintuhan, iarad nila immarayaw, nagulong sila, naglasa sila, hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga anak po. Na. Summa la tansurun. Mahuli pa man sinallahu subhanahu wa ta'ala. La tajiduna laka nafiran. Wala mu'ina. Lawagun mo na ingkataan. Kita mo nin ama mo, wangaw na ama mo, kita mo nin bakay mo, kita mo nin taymangud mo, kita mo nin katantan. Inagi mo, tabangan niyo ba ako? Huwag na pagtabang. Mayta, napsi, ginhawa. Dahil nga sabab yan mga anak po. Kalugay na tuyaryadun niya, magtulong tabang kita niyo. Papagtabangon na to'y jasad na to'y banjasad. Papagtabangon na to'y natay banatay. Papagtabangon na to, in kabuhi na to. Bangyad to na hinang dihad to. Pasanyangon kita niyo sintuan dihadun niya, iwan pasanyangon kita niyo haadlaw kana. Maita, awliyaullah. Ansarullah. Kalasahan sila sintuhan. May ta sila kalasahan sintuhan. Iagad nila in pamandu. Imibog sila hakabayaan sintuhan. Wala sila imibog hapagpaibog sintao. Sa kawa, imibog sila hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na. Imbariman usung, giwambariman babae. Kauhaan, tagupat ka dyan. Natutu, giwambati. Hakabuhi, iba nakamatay. Nagtutulong tabang sila. May makatabang pa simya matay na. Makatabang imbuhi at umiyatay. Kaya din ipagtabang niya dua
panghinduhaan niya. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ayan mga Tuhan. Nabiya din katawang niya singad tumalayo. Kakausan da sintuhan pasampayo. Sa problema, kaya sintaw, kakausan ko ralong na pasampayon. Aun da signal ko, aun da bihaini ko, aun da katantan ko. Makajarian istapun sintuhan katantanin signal mo yan. Nabuk hangin darakula. Natutu katantanin signal hababa, in signal hataas. Taniyo yan mga Tuhan. Na, uno pembeta sintuhan, katu daakan, inyad tuka inaliangan, wa aqimis salah, tarapain nahari wa julapan minan nahar. Ayarin niyo yung sambahayang. Pagsambahayang kamu, pagsambahayang kabayaan sintuhan, hafidhu ala salawatil khams. Ayarin niyo marayaw. Tindugan niyo in sambahayang makalimahang karumang kaadlaw. Maita. Faradahallahu alaikum. Yardu kaniusin Allah subhanahu wa ta'ala. Tayan tuan. Sambahayang sinadlaw, sambahayang sindum. In sambahayang yan, hugot simpagaramam. In sambahayang yan, hugot sin pangatayan mo magtuhan. In sambahayang yan, hugot simpito ang gautabaran mo, makadakabayaan sintuhan. In sambahayang yan, hugot sinsuara mo, maghilala o nga nakabayaan sintuhan. Maita, halawang sambahayang. Naghilala o nga inipuniwan tagipun, nagsambag siyambagi. Kaya nga sa babian, bang di mayaw yung sambahayang, di mayaw yung katan pakrejaan. Sa babaong piya ngayon, aun dihil. Kayan mga tuwan. Na, ayarin nyo yung sambahayang sindum, ayarin nyo yung sambahayang sin adlaw. Maita, yung sambahayang yan, kasutsihan sin atay, kasutsihan sin jasad, kasutsihan sin kabuhi muriadunya, halawang kasutsihan kaukawan tagupat kajam. Bago sadya, di magkaraanin atay mo, di magkaraanin suara mo, di magkaraanin pituang gautabaran mo, misampeng pangatod mo, naraan na. Bago sadya, hakutika. Iagad mo yung pagsambahaya nga kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imaduddin. Hugot sin pag-agama. Ayan tuan. Apabila himugot, mahuguting kataan. Apabila nasutsi-sutsing kataan. Apabila makusug, makusuging kataan. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam, naasubo siya tungod sin sambahayan. Mangbiyari nindayaw. Way miabutang ka dyan, ihati anong tuwi-tuwi sin tao ng aso. In sambahayang 5 waktu, biya kausin na mayo makalima. Intaw na may makalima ang karumang kadlaw. Ang pagpaygo niya, agarun niya ang pagpaygo hatulan, way na nakapinlumi niya. Biya daha ni nakisin junjungan na ng asubo.
Insambahayang makalimang karumang kadlaw, way nalumi mo patuhan mo, way nalumi mo papagkahim mo. Nabihawon tuwa natura kuno yan. Nagsambahayang sadya siya, way naraniya karayawan patu, nga tuhan niya, pabaran niya, papagkahin niya. Diya lang nasin aun suba, masuok pabay mo, mamaygo kaw makalimang karumang kadlaw, aun pa makapin luwag mo. Injawab sintaw yaddo, way na, biya dahanin sambahayang, at tura kuno habaran mo, wang biya dininantang. Way na lumi mo patuhan, way na lumi mo papagkahin mo. Way lumi sin pangatod mo, way lumi sin pangdungog mo, way lumi sin suara mo, way lumi sin pituang tabaran mo, way lumi sin badyo mo, way lumi sin pagkaon mo, way lumi sin... Indayaw Tuhan. Way man lumi, betan na kausintuhan, Inna Allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahim. Sutsiman kawakatan, betan na kausintuhan, kalasahan niya na kaw. Mga anak ka po magkagunahan kita niyo, kalasahan sintuhan. Misan kita niyo rin na kalasahan sintao. Habang mayan kita niyo kalasahan da sin Allah Ta'ala. Tantuha, bangkaw kalasahan sintuhan, palasahon da sintuhan kay mingkatan pia panjari kakausan niya. Ada punin tao, amin lumasa na kay mimilikan, pag-iig sinla sayad to, parahan na kaw kimikal ba, baman na kaw. Kitayan tuan. Day nga sabab yan, tupuhan taniw, ulong taniw, in kakahinang si mga bariman, usugi wang bariman, babae, tutsi, injasad nila. Tutsi, inyawalihan nila. Kapag tag-ipon, himinang sindaakan, iwan tumangkis silyan. Mga anak po, uno pendeta di ka tutaniw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Indayaw sin sambahayang, yukapiru junub wasyai'ah. Way na nakapindusam. Piyapas na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun pahat piyapas, giyantian na. Piyapas pa, giyantian pa. Yubaddilullahu sayiatihim hasana. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Mga anak po, yari kita niyo masa fitnah. Mana sim fitnah tatandasan. Matao wala nakapas. Hatatandasan. In nakapas dah hatatandasan, amuray miyagad simpul mula. Tinatulan, yarasin Tuhan panabi. Yang malansin mga bariman, magsama-sama kita niyo madto, mga anak po, paamal si mga bariman. Na, kalasahan sila sintuhan. Kawan, tagupat ka dyan, asubo na timbaran na to, kalasahan da ba ako sintuhan? Ay nako, mag-asubo, kalasahan da ba ako si mga tao yaon? Magsaga pa kamo. Ako hadjalaw mo lumasa kanila, pag-ubusin sila, wala sa kako. Kawaan, tagupat ka dyan, ubus-ubus mo mag-ibadat, kaya lasahan na ba ako sintuhan, simpagsambahayan ko kain na. Kaya lasahan na ba ako sintuhan, simpangadatan ko yaddo. Kaya lasahan na ba ako sintuhan, sinpikilan ko yaddo. Yan mga tuwan.
Yari kita niyo masa hinapusan na si manusia. Wala nalilingog yung manusia dunya biya silingog ang masa na to ini. Si mabanus pagkaon, mabanus pag-inom, mabanus singkatan pakaradyaan. Nah, uno yan in mga sahabat sinabi. Aun biyay nila katutan niyo. Way pit na TV nila, way pit na signal nila, way katantaan. Sarawa, unimbeta nila, ta'awwaju minal pitan ma zahara minha wa ma batan. Kaitaan kamilaw na sinjunjungan alayhi salatu wassalam, pangayo kamu tampan. Patuhan, tampan day nga pitna. Pitna matampal, iwan pitna kasipukan. Tayan Tuhan. Minkan, way TV nila. Way signal nila. Way roon biya sinamasa na to ini. Sakawa, dumadlaw, nangangayo sila, tabing, patuhan. Ta'awwaju minal pitani ma zahara minha wa ma batan. Pangayo kamu tampan patuhan. Dahil nga pitna. Pitna sin syahwat. Pitna sin nafsu. Pitna sin subahat. Tayan Tuhan. Nahisiwin makakuha di nga pitna. Al-makhraju minal pitna. Kitab Allah wa sunnati Rasulillah. Amura imagad sin formula piarasin Tuhan, hakanabihan, aula-aula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang kauri mo makadhayan, himinang kausin, strategi kabayaan mo, atulan kabayaan mo, na hinugnang kakaw. Hati atud marayaw, may tentuhan nagpara nabiwan sulat. Supaya pagkakaran singkitan niyo. Supaya pagtayunan singkitan niyo, bukun agad niya kankuan, sa ingkatan, makad, haparman sin Tuhan, iwan hadis sin Rasul, sallallahu alaihi wasallam. In makakuha dalawang niyari nga pitnay, nagisim mga sahaban, at tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah. Amurain ng gayunggun nga parman sin Tuhan, iwan hadis sin Nabi, sa baba mo ni naagama. Bang wala Nabi ay ta sin Tuhan, wala Nabi ay ta sin Nabi, amindeng hatuhan, bukon na pag-agama. Uno na, pikilan na. Nalong sinambuk bang pikilan, taka pikilan day sabak. Dahil nga sababian mga anak kapo. Bangyad ti manusia, nagpatilibon sila ring hapit na al-hubbu wal-ikha. Magkasila sa sila, iwan magtaymangud sila. Magtaymangud sila, hang kaagama, labi rin si magtaymangud, ang kainang kama. Bangin magtaymangud, hang kainang kama naglalasa, labin paglasasin magtaymangud ang kaagama. Nabiya din na, nabutok pa bimbihad to kagbo. Mga anak ka po, hinhindo sinagama, magkasilasa. Bukon magdugal, bukon magparugal, bukon magigil, bukon maginggit. Kaniya ang rijiki. Kaniya ang tupungan. Tano yan mga anak ka po. Dahil nga sababian, biyabaitaan kita niyo sin Allah Ta'ala pa Nabi. Biyata sin Nabi kato taniw hadis niya. Puas biyata sin Tuhan. Alasahan niya,
magtatawbat, lumadlaw, kalasahan niya, inhalawm kasutsihan, eta sin Nabi, aon pakalasahan sintuhan. Tuwin taud niya. Inna Allah yuhibbul abd. Kabunal-bunal tu di mahasut si mahatinggi, kalasahan ninipun niya. Bukunin beta niya kaastulan, kalasahan ninipun niya, usugi bamdaray. Hinda siyo sila yan, at taqi, aming mga sila, nagmamabuka patuhan, hinang nila indaakan kugiwan kuyag, masusa sila bang sila rin makaduty pakabayaan sin Tuhan. Iwan tiyang kisan nililiangan sin Tuhan. Tuhan, pakayan nila na yung pagmabuka patuhan. Walibasut taqwa zalika khair. Hinang muna pakayan ng kabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inkatan pardu hinang intapenya sunnat. Hinang inkatan mangi tiyang kisan mo. Tabangun da kau sin Allah ta'ala harwayan. Kalasahan kau sin Tuhan. Yuhibbul abda at-taqi. Nahin, lawan niya kaastulan sintuan hindi makadahad to. Nahin, nasababihan ato rin baran mo, hauno kau nakabutang. Hakalasahan na tawa kaastulan. Na, nagsusay din tao, baya na lang nasintuhan, bang niya kalasahan ni Wandi. Baya na lang nasintuhan, bang niya tayo maunin na hinang kwadto ni Wandi. Nagsusay siya, Tuhan. Di meta nagsusay. Aun agarun atulan. Natulan pag-agaran sin atay, pag-agaran sin suara, pag-agaran sin pituang gautabaran, kalbi, kauli, pili. Ayan Tuhan. Hikarua. Kaya sin Nabi yuhibbul abda. Kalasahan sin Allah Ta'ala iniipon niya yan, al-ghani. Ipon niya rayahan. Bukun dayahan hantara sintawiwan tao. Sarawa dayahan hantara newan sintuhan. Na inkiusukan sintawihaun, dayahan hantara sintawiwan tao. Dahil nga sababian, mataud makiwad pa kumangi. Sarawa, dayahan kau hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pwede ning pagdaya mo yan. Doon kau hasukod-sukod mo. Doon kau hatungod hasuko mo. Doon kau dihil kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nauno yan, radiya billahi rabba. Kuyag kau hakabayaan sin Tuhan. Kuyag kau hatupungan tiupong kay mo sinallahu ta'ala. Ay kau mga wasimbukon kay mo. Dayahan kau pa Allah ta'ala. Ada pun bang kau rayahan na patuhan. Dayahan da kau laong papagkahi. Saka wa iniatod sintaw mamasa natin ni daya, tibulong sin. Amad ti majority. Na kalasahan sin Allah Ta'ala inipon niya dayahan. Dayahan na karayawan. Dayahan haraakan. Dayahan na pagkasilasa. Natura kuno. Misan imbaran niya rin siya malasa. Baran niya rin siya malasa. Anak niya rin siya malasa.
Naisyo rin kialasahan niya, favorite niya. Nawangin favorite niya, kuting na kuting din kalasahan niya. Ay, ikaw na, kalasahan mo yung kuting mo, favorite. Sa kalibukon mo, kalasahan yung baran mo, in ahli mo, in katantan to. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo at timbiyata sin Nabi, kalasahan sin Tuhan, yuhibbul abd al-ghani. Dayahanin atay mo karayawan. Dayahanin suara mo karayawan. Dayahanin pituang tabaran mo. Umiwal hakabayaan si mahasot si mahatinggi. Amo yan yung panindog si bariba. Ini katu kalasahan sin Tuhan, yuhibbul abd al-khafi. Kalasahan niya nipon niya sipok. Di niya ipagbayta yung karayawan niya. Di niya ipagbayta, hinang niya, antara na iban sin Tuhan. Ay mo pagpanuisuyan in hinang mo karayawan. Sa panuisuyan indayaw si magsambahayang. Ampay ni ikaw ayaw. Long mo, yung tuktok ko, usulan na pagsambahayangan dumadlaw. Yung kaniuyan, way. Ayaw. Sipok. Sa panghinduan, indayaw si magsambahayang. Sabab naraak ka. Ampay mamayta, kausing suko mo. Ada kala takabur. Ada kala riya. Ada kala sum'a. Nagtakabur ka, nagparungog-dungog ka, iwan nagpakita-kita ka. Tuway hamok sadya, mag-ihlas ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang sadya nag-ihlas, si Manu siya masa na to ini. Kita niyo na yung masan niyang naghula pa po singgum. May ta, nag-in love kita niyo kabayaan sin Tuhan, bukon nag-in love, masunugin lang mula. Into nasabot yan to. Kalasahan sila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, palman sin Tuhan, innal hasanati yudhibna syai'at. Apabila kau himinang marayaw, uno-uno na marayaw, hatulang kabayaan sin Tuhan, inhinang mo marayaw na paig ni mangi. Uno-uno hinang mangi. Apabila kau himinang marayaw, ang paon ninang mumangi, inhinang mo marayaw yadto, papasun niya inhinang pagkangiya. Namura-murahan, mga anak ka po. Miabot na yung wakto, uuhon na to yung jasad na to. Uuhon na to yung walihan na to. Paagarun na to, kabayaan sin Tuhan. Biya sim mga sila bariman usog, iban bariman babae. Wala sila imibog, simpya ibog sin tao. Karawa, ingkya ibugan nila, amin pagpaibog. Sin Allah subhanahu wa ta'ala, napakay simbar iman na kauna, iwan napakay simbar iman hamasa na to ini, tubtub na rin to, bang mayan kita niyo mataayon. Pagkabayaan sin Allah ta'ala, nas'al Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi